Minista wa wathani bwa mwingi kaunti-ini Tharaka Nithi Muthini Karangi na kathite thirikari ya Ruto ni untu bwa gwitikiria gucoka kigina kia gukura bwa matura CDF akiuga ati kigina giki ni gitethete bunene. Karangi akiaria kiathone kimwentere cha Tharaka aruga bara baikitie gamba kirikoti ni aregani ba Rais Ruto kagitenega siasa cha mweri Joanana Paul wakabithi na ngutwachu. Waziri Muthini Karangi akiri muthenya kwemtheri cukuru ya Njukini primary na cokeretie thirikari nene na wenyuma ya thirikari gucokia kigina ya CDF kira Muthini akiaria thereti kithiritwe kiri kia kiguni muno kiri aciari bara batomba kurira ana bao bici. Thirikari ya Ruto utie maraika twathura taki tumunengereni kanya nuntu tendi for the first time in the history ya Tharaka tutona cabinet secretary tukumuona eto Professor Kithure Kindiki chamba yetu puga wakururumia nthiguru the same thirikari weno yetu ni atucokeria CDF itutethagia antu betu itutethagia na kiriro ariarwa guteyaniria boarding asa utikira muciari ukumba ukinya boarding school lakini twiburia ni atiri gwi kana nthiguru ine ngai kayuke boarding school uri mucie kana gwa atiri ngina gatirithe dakika kuthikana ngo sponsor Plan International kakunengo sponsor international mugambo kakunengo sponsor Compassion International kathika irwara boarding nuye kare araga na tona tutunga karata ke mucie ona etha tutigene net ke mutakira boarding twakara kuthuganirwa riru kwira boarding gutegwa tuthuganie ni na njire mbingi muno tutieni kuthuganira na njire mwe tukitukwananiana na in real sense tukwenda gutesa babangi kwina tuofa ni gukuba yani kwina bionje I'm sorry kubeta bionje lakini anapata kuiweza nambi ara Muthini atheretie thirikari ni batiri kuthungurumania antu mwanya ni kengo bomba kuruta guge gururia untu bwa guteyaniria boarding nkuromba muno na heshima ta stakeholder ta wa thirikari na mukaji wa Tharaka Nithi ibwega thirikari nithi irutha a lot of consultation ta baba rutha ya CBC baba atumie commission kana task force yambire kurutha ya CBC tuone kana no tunekane mathugane na tigo through public participation. Ikagitani waku Muthini atheretie bota thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bena mitaratara emerito ya gutigira mitini kwandokira ntere mwanya kaunti-ini ino kiaragiria wogu bwa thirikari ya kaunti tayari kupo support kwanda miti na ayuthi babara yaga na mami babara yaga ithini bwanda ni miti ngavana Muthomi Njuki ogia tiura miti Karura Forest Kairi kwambiria mburi no tukugwata na rara Egypt na thire aona milioni 120 cia kugura miti na ikagura through groups ithini bwambiria nasari cienu kende ya kinya twambiria kugura miti kibigo mbechi choke kibio na miti butethia kiririkania ciari muno banteri no Tharaka gutigaria tura bakairana tu ana bao cukuru January riogo turirikane tariki 23 January cukuru cithiete kuruthata gucokwa tafadhali gwi kuria kuri jana meani turia thigunku ira bici Muthini aritie ugu muthenya gwemthe cukuru ya Njukini primary kiri mambura mantu ya muthia kugimeria ana bari nkurukia 300 bara nkuruki bethirite bakithomithia gwinkia metera kithirikari yikineta TWP na ringi ntanera na mugambo kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Peter wa Paul ogwa kabithe.